Zamisli da stojiš na otvorenom polju gdje se pred tobom pruža više staza. Svaka obećava nešto drugačije, ali ne vidiš kuda koja vodi, koju odabrati, kako znati u kom pravcu krenuti. Ovo je stvarnost sa kojom se svakodnevno suočavamo u životu, odluke, izbori, raskrsnice koje mogu da odrede našu budućnost. Ali postoji istina koja mora da odjekne u tvom srcu danas. Nisi ostavljen sam na ovom putovanju. Sam Bog je u tebe smestio svog Svetog Duha da bude tvoj kompas, tvoj pouzdani vodič na svakom koraku. To nije maglovito obećanje, niti daleki teološki koncept. To je praktična i moćna realnost koja može u potpunosti da preobrazi način na koji živiš. Isus je rekao u Jovanovom 10. poglavlju, 27. stihu: moje ovce slušaju moj glas, ja ih poznajem i one idu za mnom. Obrati pažnju na jednostavnost i dubinu ove izjave. Ti si jedna od Isusovih ovaca i on je obećao da možeš da čuješ njegov glas. To nije veština rezervisana za pastore, proroke ili superduhovne ljude. To je tvoje pravo i privilegija kao Božjeg deteta. Sveti Duh u tebi nije stidljiv šapat koji jedva povremeno uhvatiš. On je stalno prisutan, pouzdani savjetnik koji želi da te vodi u svu istinu i u svaku važnu odluku tvog života. Pitanje nije da li on govori, pitanje je da li si spreman da slušaš. Evo istine koja može da preokrene tvoj duhovni život. Sveti Duh ne mora da viče da bi bio saslušan. On se ne takmiči s bučnim glasovima ovoga sveta, ne traži tvoju pažnju poput nametljivog trgovačkog putnika. Njegov glas je tih, blag, ali nepogrešivo prepoznatljiv onima koji nauče da ga raspoznaju. Seti se proroka Ilije. Prolazio je kroz jedan od najtežih trenutaka u životu bežeći od kraljice Jezavelje, osjećajući se usamljenim i obeshrabrenim. Bog ga je poveo u pećinu na gori Horeb i tamo se dogodilo nešto izuzetno. Najpre je došao jak vetar koji je cepao planine i lomio stene, ali Gospod nije bio u vetru. Zatim je nastupio zemljotres, ali Gospod nije bio u zemljotresu. Potom vatra, ali Gospod nije bio u vatri. I onda, posle sve te buke i drame, došao je tihi, blagi šapat i tu je bila Božja prisutnost. Takva je priroda Svetog Duha. On ne dolazi u zemljotresu ekstremnih emocija, niti u vatri dramatičnih iskustava, niti u snažnom vetru burnih okolnosti. On dolazi u tihom, blagom glasu koji govori tvom srcu kada mu napraviš prostor da ga čuješ. Živimo u zaglušujućem svetu. Obaveštenja s telefona, pritisci na poslu, financijske brige, zamršeni odnosi, sve to stvara stalan šum u našim mislima. Usred te zbrke, Sveti Duh šapuće dragocene smernice koje mogu potpuno da promene tok našeg života. Ali da bismo ga čuli, moramo naučiti da utišamo ometanja i podesimo srce na pravu frekvenciju. To je kao da pokušavaš da čuješ tihu melodiju dok oko tebe više ljudi viče. Moraš se usred srediti da bi uhvatio pesmu. Možda se pitaš, ali kako mogu biti siguran da zaista Sveti Duh govori, a ne samo moje misli ili želje? To je važno pitanje, jer život obiluje glasovima koji pokušavaju da nas utiču. Odgovor je u Božjoj reči. Psalam 119. 105. stih kaže: Tvoja reč je svetiljka mojim nogama i svetlo mojoj stazi. Sveti Duh nikada neće protivrečiti pismu. On je isti Duh koji je nadahnuo proroke i apostole da napišu Bibliju, zato nikada neće reći nešto suprotno već otkrivenoj reči. Ako utisak u tvom srcu protivureći biblijskim načelima, možeš biti siguran da ne dolazi od Svetog Duha. On će uvijek potvrditi, proširiti i primeniti istine pisma na tvoju konkretnu situaciju, ali ih nikada neće negirati. Zato je toliko važno da poznaješ Božju reč. Ona postaje filter kroz koji proveravaš svako duhovno usmerenje. Osim toga, Sveti Duh će uvijek odražavati Božji karakter. On je pun ljubavi, strpljiv, blag, dobar. Kada govori, donosi mir, ne tjeskobu. Donosi jasnoću, ne konfuziju. Donosi nadu, ne očaj.
ako osjećaš utisak koji rađa, parališujući strah, razornu krivicu ili mentalnu zbrku, zastani i preispitaj izvor. Neprijatelj naših duša također pokušava da nam govori, ali njegov glas uvijek proizvodi loše plodove. Strah, obeshrabrenje, optuživanje, zbrku. Glas Svetog Duha, čak i kada mora da nas ispravi ili izazove, uvijek dolazi obavjen ljubavlju i uvijek nas usmerava bliže Isusu. On nas uzdiže, osnažuje i daje hrabrost da idemo napred. Naučiti da razlikuješ te glasove jedna je od najvrednijih veština na duhovnom putu. Postoji oslobađajuća istina koju moraš urezati u pamćenje. Sveti Duh nije došao da te osudi. Pavle je to jasno rekao u poslanici Rimljanima, 8. poglavlje, 1. stih. Dakle, sada više nema osude za one koji su u Kristu Isusu. Sveti Duh može da nas ubedi o grehu, ali postoji ogromna razlika između ubeđivanja i osude. Osuda dolazi s optuživanjem, sramotom i očajem. Ona prstom pokazuje i kaže: ti si promašaj, nema ti spasa, nikada se nećeš promeniti. Taj razorni glas ne dolazi s neba, dolazi od tužioca naših duša koji želi da nas drži zarobljene u krivici i porazu. Ubeđivanje Svetog Duha potpuno je drugačije. On je kao vešt lekar koji otkriva bolest ne da bi osramotio pacijenta, već da bi ga izlečio. Kada Sveti Duh ukaže na nešto pogrešno u našem životu, on uvek dolazi s rješenjem. On nam pokazuje problem i istovremeno nam nudi put obnove. Pomisli kako je Isus postupio sa ženom uhvaćenom u preljubi. Nije je osudio, ali nije ni zanemario greh. Rekao joj je: idi i ne greši više. To je glas Svetog Duha, čvrst prema grehu, ali blag prema grešniku. On nas poziva na promjene, ne prisiljava nas. Predstavlja bolji put i daje nam milost da njime hodamo. Kada čuješ unutrašnji glas koji samo optužuje, ponižava i očajava, znaj da to nije Sveti Duh. On može da ukaže na oblasti koje treba da se promene, ali uvek s ljubavlju, uvek s nadom, uvek s planom obnove. Njegovo vođstvo dolazi sa verom da možeš da se promeniš i snagom da napraviš prave izbore. On nije strog sudija koji čeka da te kazni, on je ljubazni savetnik koji želi da te vodi ka tvojoj najboljoj verziji. Da li si ikada pokušao da uhvatiš radio stanicu u oblasti s mnogo smetnji? Signal stalno emituje, ali moraš da namestiš antenu, eliminišeš šum i pronađeš tačnu frekvenciju da bi jasno čuo. Isto je i s glasom Svetog Duha. On uvek emituje, uvek je dostupan, ali ti moraš da stvoriš odgovarajuće uslove da primiš njegovu komunikaciju. Molitva je tvoj prvi alat za stvaranje tog svetog prostora. Ne mislim samo na traženje stvari od Boga, već na namerne trenutke tišine kada jednostavno staneš pred njega i kažeš: Gospode, ovde sam, govori, sluga tvoj sluša. Neverovatno je koliko ti svesni predasi u našoj užurbanoj agendi mogu postati najproduktivniji delovi dana. Isto tako, obožavanje otvara kanale duhovne komunikacije. Kada hvališ Boga pevanjem, izgovaranjem njegovih osobina ili prostim priznanjem njegove dobrote, nešto se moćno događa u tvojoj duhovnoj atmosferi. Brige se smanjuju, vera raste, a tvoje srce postaje osjetljivije na Božji glas. Naravno, razmišljanje o Božjoj reči je ključno. Ne samo brzo čitanje da ispuniš cilj, već ono usporeno promišljanje kada žvačeš biblijske istine, puštaš ih da odjekuju u tvom umu i prodiru u srce. Upravo tada Sveti Duh često povezuje biblijske odlomke s konkretnim situacijama u tvom životu. Evo moćnog principa. Svaki put kada poslušaš jasnu smernicu Svetog Duha, sljedeća postaje još jasnija. Kao da se tvoja duhovna antena postepeno podešava. Poslušnost izoštrava tvoje duhovno slušanje. Zato počni s očiglednim uputstvima, onima za koja već znaš da dolaze od Boga, i vežbaj trenutnu poslušnost. Bićeš zadivljen koliko će se tvoja duhovna osjetljivost povećati. Čuti Svetog Duha mnogo je više od izoštrenih duhovnih ušiju. To je stvar srca,
stav života, svakodnevna odluka da se tvoja volja počini Božjoj volji. Možeš imati najoštrije duhovno sluh, ali ako ti srce nije usklađeno s Božjim namerama, ta sposobnost postaje beskorisna. Sjeti se priče o mladiću Samuelu. Služio je u hramu kada ga je Bog počeo dozivati noću. U početku je Samuel pomešao Božji glas s glasom sveštenika Elija. Ali kada je Eli shvatio da Bog govori, poučio je dečaka da odgovori: "Govori, Gospode, jer sluga tvoj sluša." Taj odgovor otkriva 3 ključna elementa slušanja Boga: prepoznavanje ko govori, poniznost da se staviš kao sluga i spremnost da slušaš. Ključ nije bio samo u tome da Samuel čuje glas, već u njegovoj spremnosti da posluša šta god da bude rečeno. Stavio se u položaj sluge pre nego što je znao poruku. To je stav koji Sveti Duh traži u nama. Dostupna srca, voljna da čine Božju volju bez obzira na lični trošak. Često želimo da čujemo Božji glas da bismo potvrdili sopstvene planove, da bismo dobili sigurnost za odluke koje smo već doneli ili blagoslov za puteve koje smo sami izabrali. Ali Sveti Duh nije konsultant koga angažujemo da overi naše izbore. On je Gospodin koji zaslužuje našu potpunu pokornost. Kada moliš za smer, moraš biti iskreno spreman da ideš u bilo kom pravcu koji on pokaže. Ako si već odlučio šta želiš i samo tražiš božansku potvrdu, teško ćeš jasno čuti. Poniznost i dostupnost preduslovi su za jasnu komunikaciju sa Svetim Duhom. On govori predanim srcima, ne tvrdoglavim koja su već izabrala svoj put. Knjiga Priča, 3. poglavlje, 5. i 6. stih, daje nam jednu od najpraktičnijih pouka za život u skladu sa Bogom. Uzdanjem se pouzdaj u Gospoda svim srcem svojim i ne oslanjaj se na svoj razum. Priznaj ga na svim putevima svojim i on će upravljati staze tvoje. Ovaj odlomak otkriva temeljni princip. Verovati Bogu nužno znači ne oslanjati se na sopstvenu ograničenu mudrost. Svi imamo prirodnu sklonost da se pouzdamo u svoje planove, iskustvo, logiku. U planiranju i razumu nema ničeg lošeg. Bog nam je dao te sposobnosti. Problem nastaje kada im damo krajnje poverenje umjesto da tražimo Božju perspektivu koja vidi mnogo dalje nego što naše oči mogu. Duhovna usklađenost zahteva svakodnevno odricanje. Svako jutro moraš predati svoje planove, strahove, želje i očekivanja u Božje ruke. To je kao da resetuješ svoj duhovni kompas da bi uvek pokazivao na istinski sever Božje volje. Isus nam je dao savršen primjer u Gecimaniji. Suočen s krstom, molio je: "Oče, ako je moguće, neka me mimo iđe ova čaša. Ipak, ne moja volja, nego tvoja neka bude." Iako je bio Božji sin, Isus je pokazao značaj usklađivanja ljudske volje s očevom. Osjetio je težinu odluke, iskreno izrazio svoja osjećanja, ali na kraju izabrao pokornost. To je molitva koja otvara kanale komunikacije sa Svetim Duhom. Ne moja volja, nego tvoja. Kada dođeš do tog mesta iskrene predaje, dešava se nešto nadprirodno. Tvoji prioriteti počinju da se usaglašavaju s Božjim prioritetima. Tvoje želje počinju da odražavaju Božje srce. U tom procesu usklađivanja glas Svetog Duha postaje sve jasniji, jer više nema unutrašnje pobune koja stvara šum u komunikaciji. Kada je tvoje srce uistinu usklađeno s Božjim srcem, dešava se nešto izvanredno. Automatski se podešavaš na ispravnu duhovnu frekvenciju, kao da je manja smetnja između tebe i neba. Smernice Svetog Duha stižu jasnije, potvrde postaju očiglednije i razvijaš rastuće poverenje u svoju sposobnost da razaznaš Božji glas. Jedan od najpouzdanijih znakova da slušaš Svetog Duha jeste mir koji prati njegovo vođstvo. Ne nužno emocionalni mir, ponekad te Bog pozove na stvari koje zadiru u tvoju zonu komfora, već duboki mir u duhu, unutrašnja sigurnost da si na pravom putu, čak i kad taj put izgleda težak ili neizvestan. Taj mir je drugačiji
od bilo kakve smirenosti koju svet može da ponudi. To je mir koji, kako Pavle opisuje, nadilazi svaki razum. Možda nema logike za tvoj možda trenutno ne prija tvojim emocijama, ali duboko u duši čuješ tiho: ovo je put, njime idi. Kada doživiš to duhovno usklađivanje, životne odluke postaju manje mučne, ne zato što postaju jednostavne, već zato što imaš pouzdanog savjetnika koji vodi svaki korak. Prestaješ da gubiš noći brinući koji put da izabereš, jer si stekao naviku da najpre konsultuješ Svetog Duha. Praktični rezultati su zadivljujući. Odnosi se poboljšavaju, jer imaš božansku mudrost za rješavanje sukoba. Profesionalne odluke postaju preciznije, jer tražiš nebesko vođstvo pre delovanja. Tvoj financijski život dobija ravnotežu, jer učiš da razlikuješ potrebe, želje i impulse. I, što je najvažnije, razvijaš nepokolebljivo poverenje da ne ploviš ovim životom sam. Neko daleko veći i mudriji od tebe vodi svaki korak tvog puta. Evo istine koja može potpuno promijeniti tvoje duhovno iskustvo. Prava vera nije samo verovati u nešto, to je delovati na osnovu onoga u šta veruješ. A kada deluješ u veri, odgovarajući na smernice Svetog Duha, događa se nešto moćno. Tvoja sposobnost da čuješ njegov glas postaje sve oštrija. Sjeti se priče o Avramu. Bog mu je rekao da napusti svoju zemlju, porodicu i pođe u zemlju koju će mu pokazati. Poslanica Jevrejima 11. poglavlje, 8. stih kaže da je verom Avram poslušao kada je pozvan da pođe u mesto koje je trebalo da primi u nasljedstvo i izašao je ne znajući kuda ide. Obrati pažnju, nije dobio celu mapu puta pre nego što je napravio prvi korak. Delovao je na osnovu delimične smernice koju je dobio. Upravo ta spremnost da deluje bez svih odgovora produbila je Avramov odnos s Bogom. Svaki korak poslušnosti otvarao je nove kanale božanske komunikacije. Svaki čin vere donosio je novu objavu. Bog nije otkrio ceo put odjednom jer je znao da će Avram rasti kroz proces hoda u veri. Isti princip važi i za tvoj život danas. Kada ti Sveti Duh da smernicu, makar to bio samo prvi korak, makar ne vidiš celu sliku, tvoja trenutna poslušnost jača tvoje duhovno sluh. To je kao vežbanje mišića. Što ga više koristiš, jači postaje. Mnogi ljudi ostanu paralisani čekajući 100% sigurnost pre nego što deluju. Žele da im Bog otkrije ceo plan, ukloni sve rizike i garantuje sve rezultate pre nego što načine prvi korak. Ali vera ne funkcioniše tako. Vera znači napraviti sljedeći korak sa svetlom koje imaš sada, verujući da će Bog obezbediti više svetla dok napreduješ. Svaki put kada deluješ u veri, čak i u malim stvarima svakodnevnog života, treniraš svoj duh da prepozna i odgovori na Božji glas. Što više praktikuješ tu trenutnu poslušnost, jasniji postaje kanal komunikacije između tebe i neba. Zamisli da hodaš stazom u mračnoj noći držeći samo malu lampu. Svetlo obasjava tek 2 ili 3 metra ispred. Ali kako napreduješ, otkriva se sve više puta. Nikada ne vidiš celu stazu odjednom, ali uvek imaš dovoljno svetla za sljedeći korak. To savršeno ilustruje kako nas Bog vodi kroz svog duha. Često čekamo da nam Bog pruži potpunu viziju budućnosti pre nego što krenemo. Želimo da vidimo kraj priče pre nego što živimo prvo poglavlje. Ali retko tako Sveti Duh deluje. On nam daje svetlo dovoljno za sljedeći korak, a kada poslušno napredujemo, stiže više svetla. Priča o Petru koji hoda po vodi savršeno ilustruje ovaj princip. Kada ga je Isus pozvao da izađe iz čamca, Petar nije dobio detaljno uputstvo o tehnici hodanja po vodi. Čuo je dođi i odgovorio akcijom. Dok je držao pogled uprt u Isusa i nastavio hod verom, čudo je trajalo. Problem je nastao kada je skrenuo pogled s Isusa i počeo da se fokusira na preteće okolnosti oko sebe. Evo presudne istine. Vera održava duhovnu jasnoću. Strah otupljuje sluh. Kada hodaš pouzdajući se u smernice Svetog Duha,
čak i bez cele slike, ostaješ podešen na božansku frekvenciju. Ali kada strah zavlada, strah od neuspeha, od tuđeg mišljenja, od posljedica, tvoja sposobnost da čuješ Božji glas biva narušena. Zato je važno slaviti svaku malu pobedu vere na svom putu. Kad god poslušaš smernicu Svetog Duha i vidiš kako Bog poštuje tvoju poslušnost, raste tvoje poverenje. A s rastućim poverenjem raste i spremnost da praviš veće korake vere. To je krug blagoslova. Vera rađa poslušnost. Poslušnost donosi otkrivenje, otkrivenje jača veru i tako dalje. Priča o Gedeonu pruža fascinantan primjer kako Bog razvija naš duhovni sluh kroz postepene korake vere. Kada mu se anđeo Gospodnji pojavio, Gedeon se nije osjećao kao hrabar ratnik. Naprotiv, krio se u kljunu, tajno kruneći pšenicu iz straha od Madijana. Bog je mogao da mu da sve instrukcije odjednom: oslobodit ćeš Izrael, počećeš s 32.000 ljudi, ja ću to svesti na 300, koristit ćete baklje i vrčeve, a neprijatelji će se međusobno uništiti. Ali to se nije dogodilo. Bog je otkrivao plan korak po korak, čekajući da Gedeon odgovori poslušnošću pre nego što otkrije sljedeću fazu. Najprije Gedeon morao da sruši oltar Balu u sopstvenom dvorištu. Bio je to zastrašujući, ali neophodan potez. Nakon što je poslušao makar noću iz straha, stekao je hrabrost da okupi ljude za borbu. Svaki čin poslušnosti pojačavao je njegov duhovni sluh i hrabrost. Kada je Gedeon zatražio potvrdu preko runa vune, prvo suvo dok je zemlja bila vlažna, zatim obrnuto, Bog je strpljivo ispunio njegov zahtev. Ne zato što je sumnjao u Gedeona, već zato što je znao da mu trebaju ti znaci da bi mu se vera učvrstila. Što je više Gedeon slušao, jasniji je postajao Božji plan. Na kraju mu je Bog dao dodatnu potvrdu kroz san koji je čuo u neprijateljskom logoru. Svaki prethodni korak poslušnosti pripremio ga je za specifičnija i neuobičajenija uputstva. Praktična lekcija za nas je snažna. Ne podcenjuj male korake poslušnosti. Svaki put kada verno odgovoriš na jednostavnu smernicu Svetog Duha, kvalifikuješ se za složenija i preciznija vođstva. Bog gradi naše poverenje i duhovni sluh postepeno, poštujući naš tempo rasta, a istovremeno nas neprestano izazivajući da rastemo. Osvajanje Jerihona pod Jošuom uči nas duboko istini o tome kako dela ispunjena verom potvrđuju i produbljuju naše poverenje u Božji glas. Uputstva koja je Jošua dobio bila su, blago rečeno, neobična iz vojne perspektive. Obilazite grad jednom dnevno tokom 6 dana, a 7. dana 7 puta, pa uz trube viknite. Strateški, taj plan nije imao smisla. Svaki iskusan general rekao bi da je to recept za katastrofu. Ali Jošua je naučio fundamentalno. Kada Bog govori, njegova mudrost prevazilazi našu ljudsku logiku. Kada poslušamo njegova uputstva, makar delovala čudno, on uvek poštuje našu veru. Svaki dan obilaska Jerihona jačao je poverenje Jošue i naroda. Nisu vidjeli rezultate prvih dana, ali svaki čin poslušnosti gradio je duhovni zamah. 7. dana, kada su zidine pale, to nije bilo samo usamljeno čudo, bio je to ishod nedelju dana verne poslušnosti specifičnim Božjim uputstvima. Ova priča otkriva važan obrazac. Ponekad će nam Sveti Duh dati uputstva koja našoj prirodnoj logici nemaju smisla. Možda je to oprostiti nekome ko nas je duboko povredio, posejati prilog kad smo u financijskoj oskudici ili doneti profesionalnu odluku koja deluje rizično ljudskim očima. Ali kada poslušaš ta neobična uputstva Svetog Duha, nešto moćno se događa u tvom duhovnom životu. Tvoje poverenje u Božji glas produbljuje se dramatično. Shvataš da on zaista ima planove koje ne možeš da vidiš i da njegova mudrost daleko prevazilazi tvoje ograničeno razumevanje. Svaki Jerihon koji padne u tvom životu, svaka nemogućnost
koja postane moguća kroz poslušnost Božjim uputstvima, postaje spomen kamen koji jača tvoju veru za sljedeće izazove. Stvaraš istoriju s Bogom, zbir uspomena koje šapuću. Ako je bio veran ranije, bit će veran opet. Jedna od najopasnijih laži koje neprijatelj šapuće jeste da moraš biti oslobođen svakog straha pre nego što postupiš u veri. Ali biblijska istina je suprotna. Vera nije odsustvo straha, već delovanje uprkos strahu. To je činiti ispravno čak i kada ti srce lupa i ruke drhte. Jakovljeva 2. glava 17. stih jasno kaže: tako i vera, ako nema dela, mrtva je u sebi. Vera bez dela nije prava vera, to je samo pozitivan način razmišljanja ili pobožna želja. Prava vera se ispoljava konkretnim koracima, praktičnim odlukama, opipljivom poslušnošću smernicama Svetog Duha. Evo oslobađajuće istine. Kada deluješ u veri, iako osjećaš strah, dešavaju se dve stvari. Prvo, tvoj duhovni sluh postaje oštriji jer Bogu pokazuješ da zaista veruješ njegovom vođstvu. Drugo, sam čin poslušnosti razbija moć straha u tvom životu. Strah je poput nasilnika koji izdaleka izgleda preteče, ali gubi svu snagu kad ga suočiš. Kada odlučiš da poslušaš Svetog Duha uprkos strahu, otkrivaš da je Bog bio u pravu sve vreme. Ono što je delovalo zastrašujuće, pokaže se kao prilika za rast. Ono što je izgledalo nemoguće postaje svedočanstvo o Božjoj vernosti. Počni još danas malim delima aktivne vere. Kada Sveti Duh šapne smernicu u tvoje srce, ne čekaj da se osjetiš hrabrim da poslušaš. Poslušaj dok još osjećaš strah i posmatraj kako Bog poštuje tvoju poslušnost i koristi je da ojača tvoju veru. Svaka pobjeda nad strahom kroz aktivnu veru priprema te za veće korake poslušnosti u budućnosti. Stigli smo do kraja ovog putovanja otkrivanja, ali u stvari ovo je tek početak. Učiti da čuješ glas Svetog Duha nije veština koju savladaš odjednom i gotovo. To je kontinuirana praksa. Odnos koji se produbljuje iz dana u dan, iz godine u godinu. To je poput učenja plesa s savršenim partnerom koji ti nikada ne staje na noge, ali te stalno uči da se krećeš s više gracije i preciznosti. Hrišćanski život nije osmišljen kao usamljena borba u kojoj pogađaš koju odluku da doneseš ili kojim putem da kreneš. Bog je u tebe smestio svog duha da bude tvoj stalni vodič, lični savjetnik, nepogrešivi kompas u svakoj situaciji. To nije obećanje za budućnost. To je realnost dostupna danas, upravo sad. Kada živiš povezan s glasom Svetog Duha, 3 stvari postaju tvoja normalna iskustva. Mir koji prevazilazi okolnosti, svrha koja daje smisao svakom danu i sila da menjaš svet oko sebe. Više ne moraš da živiš u teskobi ne znajući koju odluku da doneseš. Više ne moraš da se osjećaš izgubljeno kad se suočiš s teškim situacijama. Imaš nekoga mudrijeg od svakog ljudskog savjetnika ko govori direktno o tvom srcu. Izazov koji ti danas ostavljam jednostavan je, ali preobražavajući. Učini slušanje Svetog Duha namernom svakodnevnom praksom. Počni svako jutro pitanjem: Gospode, kako te danas mogu proslaviti? Koje smernice imaš za mene? I završi svako večer razmišljanjem: gdje sam čuo tvoj glas danas? Kako mogu sutra biti osjetljiviji? Tvoj život može biti potpuno drugačiji za 6 mjeseci ako se ozbiljno posvetiš ovom putovanju slušanja i poslušnosti Svetom Duhu. To je tvoje nasljedstvo kao Božjeg djeteta, život vođen nebeskom mudrošću. Sada te želim pozvati na nešto posebno. Zatvori oči, stavi ruku na srce i potpuno otvori svoj duh Bogu dok zajedno izgovaramo ovu moćnu molitvu koja može nadprirodno da osnaži tvoju duhovnu osjetljivost. Nebeski Oče, u ovom svetom času dolazim pred tvoj presto milosti sa otvorenim i poniznim srcem. Hvala ti što me voliš bezuslovno, što me nikada ne ostavljaš i što si u mene stavio svog duha da bude moj vodič i savjetnik. Priznajem da bez tebe ne mogu ništa, ali s tobom je sve moguće. Gospode,
Priznajem da nisam uvijek bio osjetljiv na tvoj glas. Često sam dopuštao glasovima ovoga sveta, sopstvenim emocijama i željama da me vode, umjesto da najpre tražim tvoje vođstvo. Oprosti mi za svaki put kada sam delovao svojom snagom i mudrošću, ignorišući savršenog savjetnika koga si stavio u mene. Oče, iskreno se kajem zbog svake neposlušnosti, svake otpornosti na tvoju volju, svakog puta kada sam okamenio srce dok si ti pokušavao da me vodiš. Oslobodi me svakog ponosa, svake tvrdoglavosti, svakog straha koji ometa jasnu komunikaciju s tobom. Raskini svaku barijeru u mom srcu koja blokira moj duhovni sluh. Sveti duše, pozivam te da isceliš svaku emotivnu ranu koja stvara buku u mom umu. Isceli tragove odbacivanja, napuštanja, izdaje, razočaranja. Obnovi moju sposobnost da u potpunosti verujem Bogu. Ukloni svaku anksioznost, preteranu brigu, svaki strah od budućnosti koji narušava moj unutrašnji mir. Gospode, proglašavam tvoju zaštitu nad mojim umom i srcem. Neka nijedan neprijateljev glas ne može da me zbuni ili prevari. Podari mi nadprirodno rasuđivanje, da razlikujem tvoj glas od glasova koji žele da me skrenu s tvog puta. Postavi zaštitni bedem oko mog duhovnog života. Oče, potpuno predajem svoj život u tvoje ruke. Svoje planove, snove, strahove, očekivanja, sve polažem na oltar tvoje volje. Neka se tvoja volja ispuni u mom životu, ne moja. Oblikuj moje srce da kuca u istom ritmu s tvojim. Uskladi moje želje s tvojim željama. Sveti duše, vapijem za nadprirodnu osjetljivost na tvoj glas. Neka se moja duhovna uši otvore na nov i moćan način. Neka prepoznajem tvoj glas jednako lako kao glas dragih ljudi. Nauči me da živim u stalnom zajedništvu s tobom, slušajući tvoje smernice u svakoj odluci, velikoj ili maloj. Gospode, izli na mene posebno pomazanje duhovnog rasuđivanja. Neka imam mudrost da donosim odluke koje te proslavljaju, a koje su na moje dobro i dobro onih koje volim. Neka moj život bude živo svedočanstvo šta se događa kad neko odluči da ga vodi Sveti Duh. Oče, proglašavam da će od danas moj život biti obeležen novom intimnošću s tobom. Neka svako jutro bude sveti susret s tobom, svaka odluka prilika da te proslavim, a svaka noć trenutak zahvalnosti za tvoju vernost. U silno ime Isusa Hrista verom primam sve što sam upravo zatražio. Primam duhovnu jasnoću, nadprirodno rasuđivanje, unutrašnji mir i izoštren sluh za tvoj glas. Hvala ti, Gospode, jer znam da me čuješ i da već deluješ silno u mom životu. Neka tvoj glas bude melodija koja vodi sve dane mog života. U Isusovo ime, amen i amen. Polako otvori oči. Prihvati verom i zahvalnošću ovu novu osjetljivost na Svetog Duha koju je Bog danas izlio na tebe. Tvoj duhovni život upravo je napravio nadprirodan skok. Ako je ova poruka dotakla tvoje srce, ako si osjetio da ti je Sveti Duh govorio danas, nemoj to zadržati samo za sebe. Klikni sviđa mi se da bi još ljudi bili dosegnuti ovom transformišućom rečju. Ostavi komentar i podeli kako je Bog govorio tebi kroz ovu molitvu. Podeli ovaj video s nekim ko treba da čuje ovu poruku nade i božanskog usmerenja. I ako još nisi pretplaćen na kanal, pretplati se sada da bi primao još sadržaja koji će ojačati tvoju veru i produbiti tvoj odnos s Bogom. Zajedno možemo širiti ovu poruku vere i nade i menjati živote širom sveta.